Good morning, good morning. If you're alive this morning, wave your hands and say good morning. Good morning. Great. Hallelujah. I shared a little bit about this yesterday with our team during our practices, but I just wanted to unpack it a little bit more this morning. Unfortunately, it's easier for me to explain it in English, and it will take too much time to translate. But John chapter 1, verse 23, in that verse, John the Baptist is questioned about who he is by priests and Levites who were sent by the Jewish leaders of Jerusalem. And they asked John if he's Elijah or the Messiah or the prophet, and he says no. But his response shows how much he understands his God-given purpose. And verse 23, it says this: John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord." Verses 26 and 27 says, "I baptize with water," John replied, "but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals," hear that again, "the straps of whose sandals I am not worthy to untie." I had a conversation with my son this other day, and we were driving in the car. The girls were at the back so they couldn't hear, and he says to me, "Mum, if you had one wish, what would it be?" Me looking to my kids and thinking of my own earthly progress with them and for myself, I said, if it's only one wish I can't have any more, then I think it would be to have more money, so that as a mum I can set you up, you and my kids, the other girls, and also our families, our extended families, and it kept going, all these dreams that money could do. And as I was driving, I thought, oh, maybe I should ask my son the same question. So I turned to him and said to him, "Son, what about you? What would your one wish be?" And I kid you not, God is my witness. He turns to me and says, "Mum, I want to fulfill the mission of God." And I realized at that moment, I had tears in my eyes, that my 10-year-old son had redirected the direction of our conversation back to Jesus. And John does the same thing. In his, during his peak, where he could easily take the glory for himself, he gives it back to Jesus. He redirects the conversation back to Jesus. When they ask who he is, he says, "I baptize with water, but among you who stands one who you do not know. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy." And this morning, as we continue to worship God, because I pray and hope that you did start worship from outside of these four walls, I want you to think about something. If the conversations that you've been having before today have led you away from Jesus or led somebody else away from Jesus, this morning it's either time to consider not talking anymore or having new conversations about that person, Jesus. If the relationships that you have led you away from the cross, from the name of Jesus, it's time to consider and actually cut off those relationships and go back to Jesus. If the motto for this year, Light Up, has led people to acknowledge your name or the name of our church or any other name, and not the name that's above all names, the name of Jesus, then it's time, church, to get out of the way and direct people back to Jesus. John was willing to do that very thing, willing to step out of the way and point people back to Jesus, because he understood that not only was his purpose to make the way straight for the Lord, but his bigger purpose, and it's the same purpose for you and I, was to give worship and glory back to Jesus. So this morning I encourage you, church, as we continue to worship, have the heart of John. Have the heart where you're willing to step out of the way and just give all that you have, all that you are, all that you're offering this morning. Give it back
to Jesus who deserves it all. In Jesus' precious and wonderful name. Amen.
Jesus, hallelujah. This is your story, your song. What are you going to write it with? How are you going to sing it? O le tala o lou o lana ma le soifuana o lou au langa I le tua e ia te oe le ki I lona whaatino. Someone say, be lifted. Ia si tia. Le swafo Yesu. Why don't we worship Him? Why don't you lift your voice and worship the Lord this morning? If something is distracting you this morning, why don't you just close your eyes? Let's get ready to worship Him. Lift your voice and worship. We give Him the glory. We give Him praise, God. Lift your voice today and worship. Hallelujah, hallelujah. We give Him praise, God. We give Him glory. We magnify Him, Lord. Praise Lord. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship You. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship You. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship You. Sing it again. Oh, be lifted above all God. Come on, church, sing it with us. It's an easy song. We lay our crowns and worship. Sing it again. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crowns.
Mafuta tupea ile tuelekea. Let's just sit in His presence this morning and continue to worship Him. With all eyes closed, no any may just focus on the Lord this morning. Mafau watu ile tua ile tele mariano wanaoelewa yafanya moyo. Hallelujah, hallelujah. Somebody sing, come on church, sing you are Alpha. You are Alpha and Omega. And Omega. We worship you, Alpha. You are worthy to be. Sing church, we give you all the glory. Let's sing it. Oh,
up your mouth and worship the Lord. Why don't you use a few words and just give God the praise and the thanks He deserves. Lord Father God, our words, our songs, our sermons, our encouragements, the way that we play, Father God, it will never be enough. It will never make us worthy of you, Father God. But we come with the little that we have, the little that we are, Lord Father God, before you, and we pray that it was a sweet, sweet sound to your ear this morning. May it not be empty in your ears, Father God. We just pray, Lord Jesus, that you hear us. You hear the heart song, Father God, that we sing this morning to you. We praise you and we magnify you and we glorify you, Father God, with everything that we have, everything that we are, even though we are unworthy to strap and untie the straps of your sandals, Father God. We come to you anyway, Lord. We are desperate. We want you, Lord God, Father. And we just believe, Lord Jesus, that you are worthy. You are more than worthy of all, Father God, of everything that we are, everything that we have, Jesus.
Please, Lord, hear us this morning, Father God, as we give what we have to you, Lord. We praise you, Father God. It is all about you, Jesus. It is all about you, Jesus. We declare your name, Jesus, over everything this morning. We pray that your anointing will be upon the word that is spoken, that the word will redirect hearts and souls to you, to Jesus. Father God, we praise you today and forevermore. We love you, Jesus. And we thank you, Father God. You are so worthy to be praised, Lord. In Jesus' precious and wonderful name we pray. And everybody shouts, amen. Amen and amen. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. So le tu singile e fe solo no tau ko lua. Praise the Lord. Ki fai tauina mai le fai pu momua. Tangata mai lona fai pu e ono.
Bible reading this morning is from the book of Ephesians chapter 2 verse 1 to 7. Why don't you say amen? Mole ya fai tau fa stato ya fa fonga fa longo tato ai na yellow to see tayo. If you have your English Bible, our readings from Ephesians 2 verses 1 to 7. Tato fai tau fa tasi ai fa mole tato e kale sia ia. Samarita Italia au faikule ile bani no ole anganga leo no patuanga no ye ufalo mtata tato foi ye fa tasi tato balava mai la to wana ile kota to no foi tu ile lago tato ti mai foi tato me na loto ai tino a to vale ma fa na mai foi tato fa na vale to sa na pe yo isia to Aole atua, wa iai le whaulai o le alofa. Ona rona lava alofa tele na ia alofa mai iai a te tātou. A oti lava i tātou i a mi o le ama. Wana whaola mai a te tātou whaatasi ma ke riso. O le alofa tu noa wa whaola i na ai au tō. Wana toe whaatatu whaatasi mai fōi. Ma whaola nofu whaatasi i tātou ma ke riso Yesu i mea o i le lai. Ia whaali tu langa Rona alofa tu noa ile ala le mai a te tato ya Kristo Yesu. Amen. Awaruia le tu al feta wina lana fionga pa ia e nei taiao. Ta alofa tu dato ai na pele. Ia le li a malofa malos. Ato mai tapua ile tu al nei taiao fa avano se temi. Ja. Tai ya famaranga leo le tuo taina mai to so fuoma dato ola. This morning I greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and I'll welcome you to the sanctuary of God. Friends and families that are joining us this morning, I'll bless you in the name of Jesus. Also on our live stream, wherever you are, if you're joining us this morning, let the service and the worship be a blessing not only to you, but in glory of our Heavenly Father's name. Ia ni taiao wa tu fo isuru tino ia wa tatu to fe lo ai manisio tatu wa inga sa foi malanga atu 685 amen. Praise the Lord. Malo malanga manuia to te liu mai fainga malanga manuia ia vi ia le ri ia lo mafanau ia suma fo ia ono ma fatua ia ma no fo alo ni taiao ni so tatu wa inga ia. If you're visiting this morning, I welcome you in the mighty name of Jesus Christ and Lord and Savior. Vieleli, upole tua nei taiao, tu sintatu fai tawina tu sia Paulo le kalesia Efeso. Lo fa matala mai ai le soifuanga ma le olanga sa tatu ui ma sa vali mai ai. Nei ma se si limita I lo wana nafi ma tatu olanga tuai. Al mana ia I tusi langa ele ngata I lo soifua ma tātou wola mea whare tonu ma se po se mea ngā whare tonu I tātou wāmare tua. Al mana ia e wha wau mai lalo. O ngā wha matala mai le lofa ma le anga le leo le tua ia te oe mao le tangata ngasala. We lived a life where the end result was death. Death in the body, death in the spirit. But God's love is so gracious that He's given you life and given you life abundantly so that you may have the everlasting blessings, not only here, but right to the kingdom of God. O le whai upu lai wha, o ngai eisi ngai upu au ki fia kalangoa le nei teo, e avea mamatua. A mata whai upu e wha, nga mai ao le tua, wea te ia whaulai o le alofa. O nā alofa tele rea, nā alofa mai ei. A oti oe mau, ka ke wheo ai ai lunga lau e le ele, a oki le kasa walinga, oki le amasala, oki le whare tonu, a le alofa la,
O le atua mai, ngā whaola mai ai e tātou. He prepared an opportunity through Christ so that you and I will have everlasting life and be cleansed of all the wrongdoings. Saunia e le atua, le avanua e mawha maina i tātou. O lela wa umang kako kalangoan ngai kai au, e le pol kalame le atua. That's it. That's the program of God. Ai wha mai wha maa losi a le worship team nei tai au. Wha mai ioane, o lela o sauni e papatiso Yesu, but I'm not even worthy to tie his shoelaces or even to reach the straps on his shoes. Pamela yoange, e koe wha foi le focus, mai reu wha marusi nei teo, e toi wha foi le focus, mai yoange, ave ese ia teo le focus, ai ku ui leo ra papati soina, wha mai wha marusi nei teo, toi sui le focus, koe ave i lea. Langa iei le teimi wa umil tātou focus, wa focus i lo ane nafi se tu lo. Mai paulo, ia sai anga sala uma tātou. Ai oanga iei lau focus le tunga langa, e iei le lofo le tuana whatino ina ai, umai fonga, o whaola ina le tangata e whamomoa lea. Te fia, o la uma tuala ngita, e ua, whai upu e wha, ngai iei whai ia upu e whapea, ao le atua. Wha upu, o le matua ngā ora launga, ni tae o whamalosi a tae. Ao le atua. A tō tus pa i whaparangi, whamai, saanga sala sa tatuang sala, but God. But God. So many times we live a life where there is no but God. We end with the situation that we're in. O le soifuanga maroranga tātou. O le tele teimi wa alu wala kako wola. Wa focus lava I meanga e whale tonu wa tātou savaringa a manuia wa focus a manguia a o le me wa focus ai a wale ai se soonga. But God. A tātou tala noa e upuia a o le atua e whai loa mai e iai le meanga kupu mumua. O lela iei le soonga o le mea la saubun muri. A tātou wharangolango la a o le atua e guarantee ai whatever happened before. O la lava le mea matuku a o le atua, the rest will be a blessing. O le soonga o le whamanianga. A o le atua e te toi sila e matatou manatua I le nei teo. I lau savaringa, po le a lava le mea na tāpena I oe le nei vai aso. Sa e pisi ai le nei vai aso, a e kangolo e so o le mea ngā, a o le atua. Ma koe amelo le focus I le atua. E koe ilo I fua oe lou lava tangata, I le lua vāma le atua. Ai se tātou wawai, po whea ora ave e tātou e le atua from here up. Ale ai sau, but God ili nei taia. E le mawhainga Yesu so onga lea. Langa nei loa ka kore so onga muri mai. Pe ale ai le tua whaola ia te oe. Praise the Lord. O lona winga a whamai. O le tamalea sa whapea. A o le tua. I can't wait. Okay. O fia ma aire unga isa. Okay, fia ilo so onga o le soifuanga mo langa le tamaa. La iai le tua, guarantee, o le soonga, o se me maua lunga ai le vi ingo le tua. Fa penalty na, fa penalty al vau. So this morning, kau ke leo mai kau tau te tala noa mai ilo, loa na nafi langa fa mai poro, o anga ngafi, sa e oti, sa woti langa sala. A o le tua. Now there's the connection. But God. Tēnā tēmi whamaiti Apollo ia te tātou e le ai, aua. Ao le tua, whamai e te mawhaia I le ai o le mana. Maiti Apollo malalangi e te le mawhaia. Le ai, ta awhi aua, tu. Ao le tua whamai alua e whai. Ao le tua e te mawhaia ai.
Mai tia polo ya te ai. E te whaia ina I lau mea ngai whai. Ai whao popo iai. A o le tua. O te manu malo ai lana whao unga malona mana. Via le ri. Tele tangata. Tau ta ua I te tonu la fionga le tua. Sa iei te mi lato usavalinga. Sa o le te mi lato mana o mia I le fsoswani. Ngā aparo rei le tua whamai. A o le tua. There are so many people, famous people in the Bible, that during their relationship with God, and during their personal walk, their testimony, they came up against challenges in their lives, and they realized they're on their own, they cannot cope. So they turned to go out to God and went, but God. And find God suia in the day, make it personal. Instead of whapea a o le atua, whainga whapea a o lo atua. Instead of saying, but God, you can say, but my God. E tele la tonga ni liu, ma wala au I le tua. Noa ma wala au I le tua, ke nese mtau pue walu. Yona ma wala au I le tua, mtau pue ono. Ta vita le tupu matau tia. Nga para au I le tua temi nga mga mia I le sosani mumua Samuelu lua sumaltolu. Paulo, nga para au I le tua. E feso lua, nga luenga sumaltolu. O fai salamu nga para au I le tua, salamu e fitu sumaltolu. Mose nga para au I le tua whapai, but God, my God. E o foi a tavita. There's no better story in the Bible. I say, tala I told tu pa ia po se fate ta inga. E sili atu lo tala ya Josefa. A paso la tu si le limas fulu que nese rona fa upu. De duas fulu. Why don't you say amen? Ata fitau man que nesse limas fulu, foi por luas fulu. Ia. Ngaluanga no nam tau po fitu. Pei po iva mas fulu from mole. Acts chapter 7 verses 9 and 10. Ngaluanga fitu pei po iva mas fulu fai tau mo iva from mole ia. Amen. Mai Josefa yo no uso. O le mesa tu faia ina ia o langai. A o le atua. But my God. Feli wa ina le atua. Ina ia maua ele manuia ma maua mai ele falatanga. Mai le tusi lea. O ma te tau a uso Josefa ia te ia. Jealousy. Fuale loko. Ke langal ke leo me. E a maka mai kakolo. Amen. Singa ka mai fakua. Singa ka mai little dot of jealousy. A maka I fonga. Fua. Matau le ukule fa samore sau. E a maka o ika ke ia le ke lea. Ngale fia I vo les kaka. You can just imagine. Joseph the youngest. He had all the brothers. He was looking up to them. O like kikire uso. O kele se mo uso ko se fulu. E vava ai ai. O le ase fa te ta inga o ke mona muri ai. O le ase me o ke whaia. But you know,
e whaafana wha mai kuspa ia, sa iai le tua ia Iosef. Ai le ai ma se me wha mai kuspa ia, sa iai le tua le ko se furu le. Ai sea, se ia le mea lau te tonu le loto. E le ai se isi whata ita inga e sili atu, i le ao le atua, i lo Iosefa. Na ita nia ia o le uso. Na whaaluma inga ia o le uso, he was despised and humiliated by his brothers. Na whaakaua o le uso Iosefa e vea mapolonga, tala masangi. He was slandered by the wife of Potiphar. Wa taulanga ina maku wa ia se ele whawhinge whaitonga fiti. He ended up in prison. Ngā oe whare pui pui. Ai le ai ma se sala. Lei sang soli tū la fono. E yele chief baker po le au auna le tupu wharao. Sa lai to tonu le whare pui pui. Na polo misi mai alo e tau le tupu. Le whare ni winga Iosefa o langa miti. Ai o yonga manguia o ngalo. Ngalo o mai tangata. Ai le ngalo i le tua. O whani res. Nem salu sira fia ni te kako. Ai ka umale. E ka lai so kua fin. Whango ngoa. Ino e o ko ngā wha alongona fo i le. Why me? Why her? Why my family? Why this time? Au mafo whaware. Au mafo whakolo tōwhine. Ko rima mako, she's the oldest out of 5 of us. Salo pore valus fulu valu on tau sangananga mariua. Elo, ele ai ma se mea o mai ele tua le atolo o fingere I numoro wa. Se mea le anga na whaia ni tangata. O mafo faule upo le tuanga mai o ke shia I nge kai o whapea. Pere vāwe I ngā o me ke mio whawhikau. Ko ingo whaka kumu ko I li liu mai le focus I a tātou. Ke manga o iau mai umana raka mi. Ui, wā mai oe. Ma whanu no tālo whai a fusi kisi. Wā mai, ia le te tālo atu mo oe. A ke manga o mai uma le focus I a tātou. A ke rona mai le tua. A o lo'u atua. But, my God, He was the one that gave her to us. O le tuanga mai o ia. O le tuanga mai a vea ma whamani yanga. Tono se mātou a inga. Ma se foi popo fo le kalesia. Anga le ai le tua. None of that would have happened. Whapengala Iosefa. He ronga. A tanga I lea Iosefa. A matanga na le fifia o ngausu. Fa mai le tala. Ma mai o ngausu. Pretend o lawa ai le mangu. A mai ku kongone. O le lua ngausu. A mata mai la le story. A maka mai le tala le teiminga. Le teiminga ku ai kongo le lua. E o le teiminga whare pui pui ai. A whai kau kuspa ia. Not once. O ka o mai se mea. Nga fi ngau. Pe ita Iosefa. Pe te te, pe ngā wala au ma se, ku what is this tangata? The whole time, a o whawhitau, mai le lua, mai a kunga oso, reo whailako me ai, a reko kongo le lua skama, o sa wali mai ka ngaka e oe, ave, lako taulanga ma lako au whakau ave o ai kapito, mai o oso oi, a ua ralfa sokia, ai mai ave vaenga rau whakau. The whole time. O mawhau whau le lofa maranga leo Yesu ia te oe ma. Ki ngana ma mawhau le satou. I am wa. Not one complaint. Not one word. Alu waku a Iosefa. Kai kai a kure ala. O aku whair whakau kui. Mang malo ai po ti whara manu to lua. Kua inga mai ngā. Ave ko kongo le whare pui pui. Tua inai, ai koe o aku ku kongo o le mā lo wharao. Ki ranga whesili lo wharao ngā ua ami, Iosefa. E ke mawhaia ngā wha mālama lama mai au i lau miti rau whai. Ka mai kare Iosefa, o te le mawhaia.
a o lo'u atua. O le iai o le atua e tala noa mai I le vale. Fa mai le tuspa ia. A o lunga o le ala e o e whaafanga whaamakala mai le tuspa ia. O le iai le atua. Ai le ai se mori mau mai I sa tala noa le atua mai Iosefa. O le ata le mai I o le tangata whaatua ma le whanangolango ki ngā lalo le lua, ki ngā le whaakau, ki ngā le ave o mea umaia a o ia lava, ki ngā le whaafitauri e so lava, but God. A o lo atua. Family, the absence of communication does not mean the absence of God. O le leta le noa mai o le tua, e whai loa mai se mea, e le abe sea ai, lau mafuta ma lau whatuatua I le tua, e te whalango le ta iala le tua I lau savaringa, I le aso ma le aso. E lau tala noa mai le tua, I le aso ma le aso, a rata pena le tua le unga, e umanuia. Whapena lau savaringa ma lau savaringa. Maybe every day, o e tatalo whapena, ke reo whalonga o kwa, o tali mai le tua. Rest assured, He hears your prayer. He hears your call. O lo whafafonga mai le tua ia te oe. He's working in the background in the process. O lo tāpena I le tua. Lo taunu unga I le ia manuia. E o Iosefa I oi ai kupita. Wa ke lea le suina. Mai le mea ngā maka koe I. O se kama I kiki e tua ina. E alo sa walinga le leitai. Pe kuspai. Na end day for Josefa was second in command. Koe reunite maro ngā inga. Whaora ina I tangata e tōtele. E ngā le koura le atua I ate oema. Pio le ka commission. Whaora ina tangata. A makalingi kausanga. La alau savalinga. I e whapea a o lo'u atua. But, my God, tu avanoa I le atua. Se I pai le atua I lau whawhitauri ngai. O le sifo I kai. I le eise whawhikauri. Awa mamau al kau savalinga malelu. E sawa. Ke loa I lau reaction. A ongi kua maa kua o whasiri whangau e moa mau koi. Ke I askam te ki maam dana. O koe pā explode le palm ko de lady. Let this morning be a challenge for us. Ke tau solo mua le so onga le mo oe. I le nei tau sanga e lua afe ma le lua sumaleona. Le alau savalinga. A le lei lau savalinga I e whapea. A o lo atua. Ngā lai me. Ai mana o mia le so sanga. A o lo atua. Ngā ke mawhaia me u. Le a le challenge. Link it. Kongeki le nei tai. I le iai o le tua I lau savalinga. Kami o ki whai ko kasi se mea. Mwa ke whai ko kasi a. Mai fong. E kofu mai skama o maanga o menga lua. Ai e se lau reception whai a. Ai mkwale I loa es koe inga poran mea laki. O ke whai ko kasi. E o fwoi a tātou tama. Don't try and handle your situation. Ngā alanga maliele atua e wha pa ia o rua. I ngā ia kasi o rua. And handle your issues and problems. Sound kai au whapi a taun. No confirm mai. Tako live stream le handle tako.
Ai mai sunga JT ia ro malanga tina i uskali. O mai la ka mai ko fa le ko ngua. Va ku ya tona mero ke le lei o ka ka sa. No fa ku ya. Al ke mi o le. Pamantunga yang ku le tulang ai de kalau mo tulang ai la fa ke le kalau mo o ni ka. Praise the Lord. Whatever you're going through, family, make 2026 a victorious year in your life. That's all you need to hear this morning. That's all you need to hear. Whatever your challenge is, and I know you've got a challenge. Welcome for you, pung pung. Pero fa ko la fa lo me ka le ai. Let it go, fa lo ai le tua. Paul me ai manga mi se tal. Then that's our role in the Carolis Molis. Langai. Elo fa mai Paulo. Ma fare comunque ko langa ngang sal. Ora ke fa ora ingai oi. A o lau fai fe au. Nenga mo de ai. Ta tu talo le simoles. A o le to make it your personal testimony for 2026. Ora a lava. Ora a lava, ora a lava. Are a cor fa soa. So o le o lau situation. A o lo tua. But my God can handle the situation. Apa masau pati ya ila tuan. Repeat after me. A lo o tua. Mangkua. Ai le fa mafanga le lo. Uringanga we failis kanga ka a o lo tua lunganga empty ka o. We fai a o lo tua. But my God. He's got you covered, man. Family's got you covered. From Luela to El Salvador to 2026. I'm going to ask all the moms and dads from the mother. Mama Tinali Tao. Can you please come forward? I want all the youth and our children, please, to come up and lay hands on your parents. Doesn't have to be your own dad, doesn't have to be your own mom. But just find somebody this morning. So it says, all the youth. Good morning. Some parents in the front here. All the kids come up. Some families with more than 5 children, spread them out, please. Some of our children, the elderly. Thank you, Matthew. Thank you, Daniel. Good morning. Girls, some of the people on the side, please. Want all the parents to have somebody.
Mai tu spaia. Ya la mai mongo al tatu manuia. Mai le tua manuia. Parents te te ina o tatu ainga. O le tamao le te tai te tonu ro ainga. Mai le upo le tua ni tai au. Ao le tua. Ao loa tua. Ao loa tua. But your God, my God, o tatu o tua tatu te mawhaia me uma. Tina o oe le fesoa soani te tonu ro ainga. E moni tala ale ai o e tina. E lei o le whare tonu o tato ainga. We need you so much in our families. E whamanuia le tua ia o tau tina. Children, tato youth. A tato te talo mo la tau le nei tau. Whamanumore mo ini mai o whanga. Please, youth and children, pray for the parents that you laid your hands on. Te talo mo la tau le nei tau. Hallelujah, hallelujah. Te mai mātou te talo whatasi man whanau mana youth le nei tau. O mātou mātua, te māmati nāo tūra i le nei tau. O mātou whalongo i lau whionga pa ia re tua. O le mātou sāwarina i ei te me whaingatā. Whaingatā ai manu tau inai. A o oe le tua. Sometimes there are challenges in our walk. Daily, weekly, monthly. Every single time the devil is trying to pull us apart. But this morning we are reminded. But God, you are God. You bring in the blessing, the change, the healing, the uplifting, the redemption, and maya oil from Malolonga, and maya oil la vea, and maya oil manuia. Mato tu la yai ona e leo I mato. I ona oil e tua. E te fa tu lai, e te fa malolo, e te fa manuia. Talo le tua I ranga maulalo. Mato moa lava noa e mato te toe ni liwa ia te oe, tu watu watu ia te oe. Le mato fato tua ma le mato fa moe moe. O le sau noa ma tau tau au oe le tua. O le tangata tari tonu. O le tangata fato tua. O le tangata fa moe moe. Ma le mauti noa e le aise mea mato te mawhaia. Au oe le tua. Mato te maua ile o le tanga. Fatomu lau whanau I lo mamalu ma lau whau uma. A vele poto ma le tomai. Nā rurua ei ma te ina o mātua inga tu samarau lava whina. Whau ina I te mā o uru te toni o mātua inga. O oe le atua mātua te atoa inga. Te ina I o mātua inga tu samarau lava whina. Whau ina I tina vea ma whau tua le tua. Mātou ngā rurua whatasi mo le manuia o mātou ai. Wao oe le tua mātou te maua ena manuia. Le mātou te talo re ere nei taia. O iatu le vi inga le whamanu ma le whane tanga I ate oe. Lo swafa Yesu. Amen. Now stay there. Just turn around and face that way. Now let's turn to the youth. Youth, can you line up please in front of our parents? One line, please. That's it, going. That's it. Why have to leave more tattoo matua? Tattoo to the next time. I'm in Molly. Youth, to my mama. Don't be alone on your walk this year. O whajasi ma le tua, whalangolango I le tua, whatoa tua I le tua, whamoemoe I le tua. Tuina atu whamoemoe, ususu mai sato pese.
Au mantu na atu le sunga ya tanga loa kau mo. Sa unia se te talo mo na tu yu to ne. Just because He's the Youth, can you have your eyes closed, please? Hallelujah. Taile tua ila upu e peo na mātou whaalongolongo e ni taia. Thank you, Lord. Whaamaunia i o mātou loto o he lava o le atua o le mafuaanga o mea umalawa. Mātou o mai o luma i le ni taia o mātou tūtulai o i mātou whanau. Whae o mātou lima whailongo lo mātou whatuatua ma lo mātou talia ina o lo upu. Mātou te talo le ie ma tuina atu whanau talavo i o luma. Mai siau whanau uma le nei e kālesia. O e lava o le atua na e fōai mai. O e na e au maia. O mātou tofi na ia mātou tausi a o ao e tusa o lo lava finangalo. Mātou loa le atua ua le toi whaingofia ne yaso o mātou iai. E le mawhai lo mātou i loa, e le mawhai lo mātou poto, e le mawhai lo mātou malosi. Se i vanga nā lava oe lo mātou atua. O mātou tuina atu i lātou i uruma i le neitai au, le ali ie, kua e sila fia mea u malava. Whaaftai mea lofa, whaaftai i tā leni. Wa e whaongaina ma wala uina i lātou lo fina ngalo. Mātou tū whaatasi le nei tae au ma tu ina atu i lātou i uruma. Thank you, Lord. Ia whaia lo fina ngalo i lo lātou soifua ma le ola. A o maua le mālosi. A lo fangia i lātou le li ie. E ei me le o i lo mātou i loa. A wana o oe o le atua e te sila fia mea umalawa. I filifilinga o lātou loto. I so se whaai unga ma so se mea e a ngai iai lo lātou soifua. Mātou te tutu le nei tae au i le mana o lau upu. Le mana o loa nganga pa ia ma lo mātou tantonunga. O e lava o le atua e manuia ai lātou. I mea uma lava le wha manuia ia te lātou. O i stasio le whanau o mai. Pa i mai o ao e ala i lau wha malo longa Yesu. O ai o mawhatia. Le aso se mana onga le li ia o te talo i le nei tae au. Whai alo fina ngalo e au o mātou loto. Malu tia i lātou le li ia. Sau wina i lātou le mana o loa nganga pa ia. So se mea lātou te iai. A ia whaasu sulu pēr le la mepa. Wha ilo atu o Yesu i le lalo lang. Wha manuia ia te i lātou. Wha manuia ia o whea ngai mga luenga. O e whoi o tā pena ia o a ongo le nei tau sanga. Anga le lei ma whamanuia ia te ilato. Ia vi ia lo suafa e whaavawa, whaaftai Yesu. Amene, ma amene. Anga ia tu ia. Tato matua, malau ilalo. I want to invite all the kids that are going back to school. All the children that are going back to school, please come up. Just because he is
stand around this communion table here. Come on this side. Mai mai acha. Fai Yesu sa unuangan nama fitalengan na. Alai soi fua oia. Al nita ya lo fai ta mai mai eli o la aide. Gets Jesus said when he was alive, let the children and allow the children to come to me. And now you're standing around this communion table. I want to remind you that even though Jesus was crucified, 3 days later, he rose from the dead. And he's still living. The Bible says he's on the right hand of our Heavenly Father. So you stand around this celebration table this morning, but knowing the statement and the command he gave has not changed. Jesus wants you to still come to him. Remember the word of God this morning. When you have challenges, close your eyes and say a short prayer and say, but my God, O Lord, natimafaya. Family, I follow Lord, my do out of close all your eyes, please. Close all your eyes. Now reach over and hold the hand of the person next to you. You don't have to find out who they are, how big or how small, just to reach out and hold a hand this morning. Close your eyes. I don't want to see any eyes open. Nathan, close your eyes, son. Thank you. Whaftai le tua o nor whanau. Whaftai nei mea lofa na e whamluia i tutongi o mātou ainga. O mātou mori maurina la lātou tupu ae le tua e ala iau whamunianga, lau whamaro longa ia e lātou. Whaftai lau whauunga o lātou moa e le to mai le langi ma le poto. Wa o ina i lātou mawhau, e le ngata e le soifuanga i le nei lalolang. Ai mō fu i le avanoa mātou te o ina i lātou e tusa, mō wala le atua. Mātou ngā ruru e whatasi ai, mātou uma i te tono o si o mātou ainga e ka le sia nei. Mātua uma, e ao mata i tai ina le whanau e tusa mō wala. Whamanmore whatau maoni mai o lātou tino, Maroloi o lātou mawhau le tua wā o onga e whenga iai. Ai silisiri o na mātou te talo le nei tausanga. Vea i lātou ma whetū pupula, mō lau whaolatanga au tupu wae i lātou. Ia whai loa tuai le lalolani lau file mūlo mana. Le saulotonga mai a te oi. Whau foi, ma whamanuia i o mātou a inga ma mātou a wārea o hoina o nei whanau. E tusa maua. Whaftai le tua iau whamunianga ia i lātou. Whaftai le whanau o whamunianga i te tonu i o mātou a inga marau e kālesia. Fu iatu le vi inga le whamanu ma whanetanga ia te oi. O lo sua whapele Yesu. And all of God's people say, Amen. Whamanuia le tua iau tōt whanau. Thank you for being obedient to your parents. Ma lolu si stai. Ia leli. Palawina le tātou. Penguruangan ni saya umur datu soninga sama cuma. Oh
le lofa mananga leo le tua. O le nei sauninga. Ma fai e ona tātou toi whapei fo le nei tae. Au loo atua. O na lofa malona anga le leo. O moa e oe le avanoa. Mai sa tani. Sa uni alu I se oli. O na oa masala. Mai le tua. O mamā me uma. E ale le toto o lo waru pele totas. But my God. A o lo atu. O lo na alofa ma lo na ngalei a te oi. Kato moa I le whalataka. It's yours for the taking this morning. O te whamanianga I te oi. Therefore, se tau tinonga ora. Nei tai au. E toi whamanatua. E ui. Ina lui tau ina lau savali. But there is a connection. A'o lo atu. Is we ai. A tai ao. Ina ia manuia o nātu sa. Tātu ta. Te mai whaman mole o le whatusa o roti. O whalawalawa i. Me ata o le whamaro longa mana. Tino le nutu nomu. Talo whaman mole whapa ia I le nei tai. Ngā te whoi le ipu o le whenga inga whou I roto. E tongi ola ato atoa. Na e saunia o na peo na mātou whanongo I ni tai. Ko e watu le mātou whaukazi a te wai. O iei le so tanga o le mātou ananafi. Mana manuia a te li o e saunia. Ka pa ia I le nei tai ao e ala I lo suafa pele Isu. Amen. O mo le whaia o le whaftai. Tangu Yesu la recto o ia toftu. Nana whetalenga I o tō whaia ma whamantunga. Lona fo I le whina ngalo mo tātou e ala. Le whatu sa lona toto. Tofu sia I tātou I le nei tau. Ma e maua sawa noa. E te whapei foi. But, my God. Ao lo'o atua. He didn't have to do this. There's no obligation for God to do this. But He wanted you. O le tua ia te oe. E mafuta ia te oe. O le ala leo le sauni. E fia mafuta le tua ia te oe. Patino me uma I lona alofa ma lona anga. Paman mole a moa. Ta ofisi tātou te lia waki. Ia le tue tō sunga le nei tai ao le swafa pele Yesu. Amen. Wisdom and all the ways.
tō mo moka ni tōna tau koe, ono whai po iwa ma sepulu. Tau te leilo ea o e whai ami o le anga, e le whai mo ratu tofi i le malo le tua. Aua nei whasa se ina o tau. Unga lisi mai lei lalo o mea se maa sala uma o tangata. Ai o ane i lalo le whai po sumal tasi o mai paulo. Sa wha pēa fo inisio i tātou. O tau mai tātou. A ua tā ele o tau, tā ele o tau. O whāpai a ina. Ua tā uami o tonu ina o tau i le suafo le li o Yesu. I le anganga fo i o le tātou atua. Paul says, know this, the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived. And then he gives you a list of all the sins and the wrongdoings that you and I have done. He says, such were some of you. But God says, you are washed. In verse 11, Paul says, but God says, you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Through this sacrifice, you have been cleansed, sanctified, and justified. O tātou tae ele, o whapai e ina, o tau wami o tonu ina. Mai reu pore atua ni tae ao. Ao, le atua. But, Michael. O lo te toi a reto mara waina ni tae ao. A iese se mana o whalu atu sumai. E mana tua se si lau te talo sumai. Ia le riki. Whamaloronga re tua sumai. Talo mo le isi ainga. Talo mo le isi tangata. Tuala conference at Tato women conference at Rasungi women's conference. Yaso Tofi Malasa Ferreira. Tato Thanksgiving service next Sunday. Eleisa Tato Sawinga Rasu. Thanksgiving service. It's the full day out. Pula Center. Yeah. Mato foi lá o talo ma umatina. Malanga tu neva yaso mo maliwa ustadia. Tedi uma da Ferreira. Taimi o tātou mafutanga. Koe loa ao le whatu so le tino ma le toto Yesu. You got a right to receive that this morning, Pamarat. E eila ia te tau, mai ele tu ia te. La tātou talia a uma ia o moli atu sau whaftai. Uma whaftai atu i loa tu. Let us receive in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Receive.
Kumo na matu whamanda tu tong yola tot. Kumo na matu. Te lia mana ngana sa. Tai lo mana tu ya te matu wham. Tai lo ma whaia matu whako. Ao lo ua tua. But my God. Oh, hallelujah. I soro e kale sia o matu. Hati ya te oi lo whamalo mai le nana. Samaya mangele tu. Naya nor. Latu uma tu mai lo whamalo mana. Hallelujah. Hallelujah. Tua futinaya whaiaki ila neita ya. Lau whamalo mai a ke ia mai matu mana. Tai lo. Hallelujah, yo matu ainga, matu mafuta ila neita ya. Hallelujah. Mato for kalame fatatia ila nei vai aso le tua e tunatu yo ao. So se mea matu te whaia ia uma o na matu whapea matu so'o. A o oe no matu atua. O oe o rupo ngai o mea uma, o oe o le tumutumunga o mea uma. Mai so se mea matu te whaia te taulama na i o tuai le vi inga na whamanu o le whane tanga i a te oe. Nā se mātou au unanga i le nei vai aso tu mai te talo mo lau whau unga, talo mo lau wha malolonga i le tino, sili i le ngā, i le tin, o e ora ngā lulue mo le tāpina ina o mea uma, ngā se ina o mea uma ti tono lau e kāle ti. O se tasi o fōi, sauninga o rā mātou au ai, whaia mea uma, mō lou lava vi inga tamai. Ka pena mai lau e ka le sia o awa e maise i la tau o le a au ai pa mo le mole ta mai tua whao ni usiu tai ta ina mai male manuia mātou mō se māwhutanga whiawhi nā tia i lalo mātou tangata nā ole vi inga o lau whio o wani whao. Father, we thank you for our families and friends that have joined us today. Bless them, Lord God. Meet their needs this morning in your mighty name, Jesus. Not only our families and friends, but those that are on live stream. Whatever their needs are within their hearts, in your mighty name, Jesus, we pray for your blessings this morning. Pa ia taulanga masurua ia lo whanau o lenei tai. Amnuia el tangata, whangaoni, wala o nanga ia te o Amen. Thank you, Lord. Then after that, the team will look out.
Say to them, I feel like running. I feel like sitting. I feel like praising. Good, I'm holding there.
Ia la mele te fa mafai lau. Patina le vi ai le tua. Ia. Tai le fa unga le tua. Ni tai au te manatu le wa. Mai a foi na. Bodi le plapa malo masiri inga mal fa tai le tua sunai na lo fa mo na le. Ia fa malo le fa tauranga. Ia fa malo le au au nei le tua le ni tai au ia le foi wa. Pa ule fonga de malu nei ia le fo la le tua ia toma tawina i tatu sa valinga le va yaso ale ngata ile yo la matanga fo el masina longa luo le nei tau sanga tatu sa valia ia vi ia le tua fa taila na wauna le na ala va mai upina ngalo le tua talo